pada narampa talinga dua min sulanasang milangan undang talinga itu rombongan maabel pisang dalam bahasa Kagalena. Ia madu rombongan na Papa Aceh Masamba, rombongan na Sani Lampio Sanala, rombongan na Ijeng Yomai Dimika, rombongan na Pak Elo Lampio Sanala, rombongan na Bapak Felicia Jomai Timika, rombongan na yang Mubes Ada Makassar, rombongan na Pak Dedi Rambakulu, rombongan na Pak Pemak Nadedi Rambakulu, rombongan na Aan Rumpa Yogyakarta Jakarta, rombongan na Mama Amma yang Rembon, rombongan na Dion Rumpa Makale, rombongan na Mama Edi Rembon, rombongan na Bapak Sandi Makale. Dari na sama tok tu rombongan mangkadi sambo la bahasa Kagalena la Bali dan Katonggona. Wari dong sa mga alas may dinuha. Rombongan na Pabari Sangala, rombongan na ni Aldi Lampio Sangala, rombongan na Tiktor Ada Jakarta, rombongan na Nurlinda Ada Jakarta, rombongan na Bapak Hendy Ada Palopo, rombongan na Pong Ada Lempangan Sangala, rombongan na Victor Ada Jakarta, rombongan na Pak Nona Batu Standu, rombongan na John Ada Makassar, rombongan na Argo Lampio Sangala, rombongan na Mama Arin Lampio Sangala, rombongan na Bapak Tono Lempangan, rombongan na Mbak Yos Pasar Baru Sangala, rombongan na Bapak Elo Lampio Sangala, rombongan na Saneprini Lampio Lempangan Sangala, rombongan na Neari Pemala, rombongan na keluarga almarhum Domingus Batung Tonggonan Solo Sangala. Si Taruna rombongan na keluarga besar Sanai Payung Jomai Batualu, rombongan na keluarga Bapak Rila Sangala, rombongan na keluarga Bapak Rila Sangala, rombongan na keluarga Bapak Rila Sangala, rombongan na keluarga siapa Mak Doni Lampio Sangala. Dari yang sama tuh rombongan mangkadisa bola pasar kali ini. Terus udah sebelah minat ini sementara mengikuti lah. Dua pun orang Iya. Enggak ini. Kalau rasa kamu. Iya, minggu na rombongan. Mangkadisa bola mangalina pagkamito babang Katonggona. Rondong di lago kita sanksi turun sang bendera timbang lamai Sangala. Yo Lampio Sangala sia Tonggo Batualu rombongan na sambil mencoba. Saya kayak ini nolai buntu 100 kila tak bilang Bila maro tadi tungkang 2 meter ada kalau mak rombong. Iya. Oh, susito. Topa tikar ru. Iya, oke ada nasa mo kami. Tuh kita lamai Sangala. Saya kayak bilang buntu 100 Mata. Iya. Dia nagawad keluarga dari Bagulo lah mak rombongan nasang kami domay. Pembenduan nilai adik na bisa mari. Nakiori na marwa. Iya. Susta na sampai palay mga taruh si Bumbung. Benda mo. Oke, tak kayak Emilian nih buntu 100 domay kita Emilian sama rombongan. Iya. Wih. Muya tuh kan nak kule mari duka. Oh. Mondo kule dok itu kayak mana rombongan. Rombongan
Iya, eh. Iya, iya, iya. Aku kuat tapi kayak ini mi Iya. lebaran dia butuh 100 kala, tapi mi lebaran rombongan. Oh. Jauh malam papel itu tak. Oh, now kamu masih sulit. Tas suam kila mai to. Iya, kalau rombongan Puskesmas Kepala itu, rombongan Agatan Bidang Indonesia Cabang Toraja Utara, rombongan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, rombongan Ibu Irawati Bidang Sekretaris Dinas Kesehatan Toraja Utara, rombongan Kepala Puskesmas Toraja Utara, rombongan Bapak Kevin Lampio, rombongan Bapak Suli Ramagulu, rombongan Mama Atasa Ramagulu, rombongan Jemaat Rantai Bau Kelompok 7. Ia merasa mau lantang VIP, rombongan Nenek Rian, turunan rombongan Bapak A. Rombongan Bapak Ina Balikpapan, rombongan Bapak Yuris Balikpapan, rombongan Bapak Eling Talung Lipo, rombongan Yo di Pekalolo, rombongan Bapak Indri Balikpapan, Mama Glory Rantebao, Mama Gilbert Rantebao, rombongan Kepala Lembang Liatung Manalo, Domeniatung Sangala, iya nasa ngatok. Rombongan keluarga Batisani Oswa, Sangala, Matamadu Keito. Rombongan Sanedania Tongko, kamu nasani. Nah, ini rombongan dari Sangala Lampio. Rombongan Bapak Ika Buntau, rombongan Ijing Yometimika. Kadang itu gora-gora gimana? Nah. Lagu gua tabe tingayo bogo ko si bansa kanan kay ringgo magalima na lago tunggaraga sang genderang togumombo sang tiang karang lumingka diyong te luga bawarusen tome paliyong te tarampaga makway mata Belanda to dianan niyaw lelean to di balumpun dia bisa kada banda di benporian manda daw baru anene ena bisa rabintin di penalikang tali pangala daw tongkonan todolon Belanda mano kasambuan fisik kada nene ena mengkailing lodang susugopeu mam bisa ranna todolo na potodolo Susi sangka dia nani papalumpun tomatu Rambong garaga sanggederan gumombong santi yang garan Untung tandi allole kona unni sungi kulla sumulena tende dao simbolo manigi Tende dao longkollo erara turu to mamma dao te tando mula anna Di barore tomatindo dao te balang kamanigina Lindo mi boleh sandalindona ombo mi baturupanna pamtarisan makaraena Inde maya laga pangalon sangka Mangusurun do tilangi turiang seleng sirenden Antara nagana tonggonan pangalolo anna Esunganna tololo na potodolo Tiumba daw may niliina Panang dilepongan bulan tadi ketikuran dana Panda
dan matarik allo taun toroi toilan base tangana tallo lembangan. Tiumba lamai lilina padang rilampio lili ingua libasi ampang alumuran tarugo tori yangana tongkonan lolo sumanigina sungan todolo na todolo tiumba na may tongkonan na siya sorero na tongkonan mangabe tiumba na may tongkonan durian sungan na lisupindan pagaturian na tongkonan tomelepa hey turian na tongkonan na sirenge sambolangi daw tongkonan lempangan melanda inang asega antodian nan ulelean inang lain niya to di palung pun ni bisara manoka samboan bisik kada nene enaming kailing lodang susuku peuman bisaran na dololo na boto dolo susi sangka dia nan ni pa palumpum tomatua belanda na ulang raraana ularang raraana rara makambar renden bulan na bugutang si biadiran undong pilambo ungkasiri datu temi alugumang kanating kopuang matua daw tangan alangi alwangina radan duka ungkatumpak ampulembang itemi sangka mangka na pamangka salaga tong kau banan daw pangalisuan na batara kula mangga di belendo belan na dadi mabuan na rampanan kapak tombong motak pinapa sulian nallo na po makamba motakinan pia na po mabidangan mo sembera lotong ngulu te manik tating kata mate kamarintinan menggara apa kamate kamadantenan langan duga si ayo galambar kesi garung barana nargotori yagana siane lolo lamai padangari leyatu argo bulan to berasa terang alle mangina lola sumaning na to benta adu pinamile to kula manggani belendo tonna di indo mase kasale tonna di amben pandan di pamaroson daw may liliina padangari leyatu lili rinding daun nindugo sapan gua langan nuga si ayo galamba rekesi barung barana antara nakana lilina anan botona digende doke mariuna karara kabulian masa abuti umba padang diturun langan nuga si ayo galamba rekesi barung barana antara nakana tonggonan apa lan barang di tonggo domai tonggonan na solo langan si ayo galamba regesi barung barana atau di polondong tilak na parang di sangala di posaungan la telambunna pase tanggana iya to membali yang adondang gila menggiri tipo di parang ading kalundong tangana talo saungan tangana tonti ulunna bangga bagan nalangan nurka si ayo galamba regesi barung barana pantarana kana madi kamatasa kapalolwana ampulembang makaraing iya tumpolalan nalan na bulan tasa katumpol lamban lambananna nane etang karawang tumpin jangan ni papa mawa anada tumatampu tumpela london ni sane kandaole na karaing kalambunan tiumba panang dirembon pagkapagan nalangan duga si ayo kalamba regesi barung barana pantara nakana panang di Jakarta Tonio Tondo di Popali Surara kana panang di Indonesia di bombong bulahan nadainan di Nusantara tiumba dia may panang di Jakarta lolo dia may Tondo di Betawi bangga bagalangan duga si ayo galamba si barung barana pantara nakana panang di Papua tiumba dia may panang di Timika Tomio Tondo kung tambo bulang tasa kung pariba tenane etang karawan torno mari di tangan tidak masak garangan na ditinggal tong ponno di siego nenek lembang pagabalangan si ayo galamba si barung barana pantara nakana padang rimang kasa panglolowan na bambanagoa pagapagan na tiumba duko pantara nakana padang di makale todang pasikakanna talo lembangan bangga bagati umba adu kalamai tetangana tondo kodol kalamai telesun na te bang leon inde tondo koti tanang talu daena na samba batu lalikan lili na buwa pondrang na kole bay bunta koi rokko anggerong
esungan nada tulu karai kena parang diala tondoko tosang abasire ne etasang kalapanda todolota tondoko na tiranduk kanarapa alwang ina kumua telu bocoy cet dicepak kal apa pada lili bang tonga mo tondoko na nenek mi po nenek tikutam ben bala tedong modai nan na todolo mi po todolo ang badem biya manitang nalambi na randan di boduk kutang na detik bakal lingkon na lilaku lang gua ko bagi dagok kumane sumpul ko na bubu ben daunan na bilang ngalimbong mo kami diyang balaran ambak na kamarintinang tasig diyang orang tiyang tuyong na kamadantinan lada nang si Tilolindo toma raputal si bang tabaruba ang gatoma akabonan nao si pamatoin duko diyang kapurampangan si babano karungan diyang belang barang bibo arang buang tasolanasa kagendanam talindo maire rampatonggom tutun sidik kanan lam tesalon na bating kalau lalana Mario langan gidi mang mabulolong kiran de mau tang kelesuan di paranda matalo tang toka Dapat tiket hari. Siapa lagi namamu? Bilang namamu dulu. Siapa namamu? Kasih kenal dulu namamu. Siapa kita namamu, Sir? Siapa? Oh, mau bilang Bina. Bilang Bina sama aku. Ini siapa namamu? Kepala. Kepala. Belum makan kah? Belum makan. Makan dulu lah. Lagu basule wairan dan di bodukku lagu baligi bombang mo bakal lengko nalilaku belana lindo duka sang nalindona umbo duka pangkarisan makarai inde anak pangluan sangga pangosoran do tilangi turiang seleng sirenden Untoroi todio tunduk kalindo bulanan tanah kabarian kul. Ia tunduk umbolo malabi padang disonggo.
Umboingko bulan padang di tamporan. Nanay bendang tongkonan dua nai sungi banua apa. Iumba diomay padang ri batua. Gopa tengga tedong randan di buduk kulang kupaligi bombang bogal lengko nalilako. Delanda melindo duga sandalindona ombo duga pantarisan mangkaraengena. Inde tong si taranaga bedam bitok dianga silolowang tamba tolakang. Untoroi todaya padangati kapala pitu. Todao manangararaana talu kaloona patak bulana talu tampangana. Tondogo nangkabasya lopa umpolugang padangati eran batu. Umpuingko bulan padangati pongkorana iumba padangati kapala pitu. Nakapala langan duka siayo kalamba. Reke si barung barana pantarana kana todao parang di ramte pau daun liliina ramte mendurmu lagu gua tondogo balo potong dogomu deranna parang nanai tiberu susu kupasa mata sakana lekongan bulan nanai tibe edo gatonam tamuanna pandan matarik Allah tonna di padue bure mayang lekongan bulan tonna di sese rusan pandan matarik Allah. Iumbak romai liliina padang di ramte pau dolo lili ramte mendu pasagena buang maduara apakah kebumombong malak bita Bontong pasi taranang komi Allah masak desolana sang pasiloloan komi kulak mapieda diang gamay mirampang boleh tangati todolen tege tutun tangati yeso kambutu langan laun tongkon ni Allah lekona laun nisungi kulla sumolena inde daw simbolong manigi lokoloy rara turu-turu to mamma daw te tando bulanna di parok reto matindo daw te palang kamanigi pakalangan duka siayo kalamba subarung baran pantarana kana to daw tondogo titanam tallo dainan samba batu lalikan tunolah tampo malolo teteran danan manda tang kelok talumul lipu sitingai Saka susi betul. Malas semuanya. Ya te bisa partitar kalau ko gambar ako ko ano to yori pintu. Mari. Te ke maanga maat duluan ani pemba pa. Ya te sa parti daw taruh para kasi sa usud. Sa bali ale. Bisa, iyo, terus tuh. Melon. Masuk saja. Masuk saya sampai di sumbu. Oke, Yudiana M. Ntar ke Swandi sih ada Pak. Oh, mana sabi utama kemana ini? Mana sabi utama kan kalau mana udah? Iya. Oh, Undang de toyo may sikrap siya lo may sulu. iya. Nama aja kamu. Ini mau dilebur kalian mau mati Andi. Kenapa tuh ini soalnya? Dah, kumbe. Ya, maklumlah. Kakak di sini Bu tidak biasa, jadi harus di gladi dulu. Nah. Oke, maju.
Dadi mo. Dadi mo. Manlo yo. Lalu to, iyo. Kapan nih? Dari 3 hari. 3 hari. Dapat kasi ito sa looban niya. Yo, tamu kita tamu. Alam satu. Iya, informasi lagu sopir nomor polisi 1254 tabi balai pala satu yodin kepang balai pikul do meyoto yo DD 1254 depan sa ras putih yo sapirina. Yun. Oke Santi. Oke. Tahu.
Oke. Zoom. Oke, lagi zoom deh. Zoom 100 kali. Nah. Oh. Mantap juga. Penonton di Pilar Dapir. Oh. Oke. Mantap. Oke ya. Bilang aku bisa. Kita pergi kopi itu, pasti dia. Oh, dia apa ya? Dia nomor ah. Dia itu apa? Dia memang. Ada kasih itu tante. Kopi. Oke ya. Iko kirain. Ito misa. Kasih ada na.
Kita ngulapi kita minta orang kok. Demo na di sini sa dito lang. Ketiga. Iya, foto. Wan. Ah, di meron ka pangalelan ci. Ya lah kau kasih aku ini sedih nak. Apa? Tak bisa aku ini sedih nak. Isi. Malah pas kalau pacaran dulu. Sampai tarik si kumartir kamu pengawas. Upani di bawah nama ada. Pati gendo apa tak lah kau? Oh. Oke, Marecu, kure semangat. Rampo siamo tu keluarga domai kampung. Oke, baik. Terima kasih. Dua pedih, ada dua pedih. Nah, laga tu mereka.
Bagaimana adik-adik? Sudah lapar? Oke, lapar sekali. Mau makan bakso? Oke. Es krim le. Wah. Oke. Nanti Lang kutole mega tabe rokote panglisuan nate kamarintinan. Mesiman penduan tole rokote bombong bulana kamadandena. Onobe matabe roko suleng karara na mesiman roko timbang tingai makaraena. Angga tomanda susarigayang lante lantang karampuan boyo. Binti babe salinarat lante kay sunan tomataka. Kumua mangkasama kami dukasi tiro lindo tumay tumira putalang ubo sa komisi mangga berubang katumak kapunan mau. Si pamatoy duk diyong kapurang pangan si babano karungan diyong pelambarang bolu. Magalima na memang kaduka mo nataranak ini way na pong mula kawyong bok di batu bir kalau lempan di batara. Tumangka na sorong pindan temay mananindo lan tetangga na tondo ko temay tumangka na riya kada situro pekakasa buran malutina. Kumarin na upa mi paupa paraya mi bu paraya na pong tutang tipek ibatang di kaleta na pabayak tang tilas sikiton donto batang tang. Lang along tongkon niyan lo lekok na laon ni sungi kula sumulay na hindi daw simbolong manikulokol lo irarak turo-turo to mama daw te tando bulan na di parok reto matindo daw te palang kamanigina na lambi ni polaya tanda na luk na nadetik ni kula kasi dolokan na kilalang ngamuduka sa alaw heran kami to pasumengang puduk kila hindi kumau sanginte na pelalang kami to pengkurang pahuleleang pasumbangang pudok yung may tumak raputalang pangkuran paulalian yung may makalimana ang datumak kapunan nao yung natungalam dito sonalang kang turadetik dumiyang na manuk-manuk kumuha makamban may katang palambiran masiri manapa may katang maukuran untandungan ni may tanda buktong tayo may bapanalembang rampong palidan katungkon torotang palambi manikada sang buku yung may tumak raputalang unisutang padetek yaman isang patikan na bisara di may makalikma na ang gatamak kapananaw undong raga ada ko kidako na turutang palambi manika tumak raputalang upaw no ko kidaka okorang siyeleta unisutang padetek manika tamay turang tangabuhan na umpaw no ko kidaka okorang sang kalamaan lagi ko minto na katang palambiran minto na katang maukuran lempan lako batang di kalita lang tenelo na sambung indiraru na pada di bolong tang latabang moramadi yung bateng di batang di kalita masula na sang tang latagangkang amora malo inay tondong to batang taling domairi bilang na kego tiro kami duka mati kego bata apay kami duka mata tay meriki duka lindo na leko pam tarisam tolelehan nuran kita na sang duka tayong bating rindim tema rio nagigua tabi tabatan na rampak taling adawang tamasola na sang tapaliran maya may suling saya batang kamairi ulang alaw rorongan itang kabutun tadamay ditong parang karatan naman na sana katong bonang datang lang na bati rambang tua ta pangalaboli ipang parayanta iya matu katong bonang kamarintinan na siya pungada katong bonang kamarintinan na siya pungada lempangan sangala rambang dan ada sekira nama kapan atau dengan bulan ibu kota hasil jadi ram tutun matang kian suruh katong konan kamarintinan na Victor ada yung may Jakarta rampo tongkon may patumali tutun kaboro lago siya Mama Edi katong konan kamarintinan na Pak Nona Batustando rampo dan ada sekira nama kapan atau dengan bulan ibu kota hasil jadi ram tutun matang kian suruh dalam nataru kota siosok ini tosi duran tadi katong konan kamarintinan na John ada John Makassar Rampuru kamatanggian Solo katong konan kamarintinan na siya Nene Aldi Latio Sangala Rampung tanda tasik kira ramakam penutup dengan bulan ibu kutang si pederam tutun matanggian Solo katong konan kamarintinan na Victor ada Yomai Jakarta Rampotong konmen patumali tutun kaboro lako katanuna katong konan kamarintinan na Nurlinda ada
Samarinda ada yung may Makassar rampo matanggian suruh katongkonan kamarintinan na Papa Hiniada Palopo rampo ruga matanggian suruh katongkonan kamarintinan na Argo Lampio Sangala rampo tongkon mempatu lago siya Mama na Ari katongkonan kamarintinan na Mama na Arin Lampio Sangala rampo matanggian suruh katongkonan kamarintinan na siya Bongtono Limpangan rampo mempatu tutun lago siya Papauna katongkonan kamarintinan na Mak Pasar Baru Sangala mempatu mali tutun lago siya Pauna katongkonan kamarintinan na Pak Elo Lampio Sangala rampo tongkon mempatu lago siya Papa Arger katongkonan kamarintinan na sa Nek Prini Lampio Sangala Limpangan rampo ruka matanggiang suruh katongkonan kamarintinan na ni Ari Pemala rampo ruka matanggiang suruh katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Domingus Batung keluarga Pati almarhum Domingus Batung tongkonan Solo Sangala rampo tongkon mempatu lago siya Papauna katongkonan kamarintinan na keluarga besar Sanek Payung Batualo rampo matanggiang suruh katongkonan kamarintinan na keluarga Papa Rilla Sangala mempatu lago datang katongkonan pakamarintinan na keluarga Papa Rilla katongkonan pakamarintinan na keluarga Papa Rilla Sangala mempatu lago siya Mama Ari katongkonan kamarintinan na Papa Rilla Sangala mempatu lago siya Papa Parti katongkonan kamarintinan na keluarga Mama Doni Sangala rampo matanggiang suruh si tarungna katongkonan kamarintinan na Papa Felicia Timika mempatu lagos si Mama Edi katongkonan kamarintinan na Iyoko Gus Ada Makassar rampo matanggiang suruh katongkonan kamarintinan na sa Nek Dania Tongko Sangala rampo matanggiang suruh katongkonan kamarintinan na Pak Devi Rambakulo mempatu lagos si Mama Parti katongkonan pakamarintinan na Pak Devi Rambakulo mempatu lagos si Mama Edi katongkonan kamarintinan na Pak Jen Masamba mempatu lagos si Papa Una katongkonan kamarintinan na Nek Sani Lampio Sangala rampo matanggiang suruh katongkonan kamarintinan na Ijek Domai Timika Papua mempatu lagos si Papa Febri katongkonan kamarintinan na Pak Elo Lampio Sangala mempatu lagos si Mama Parti katongkonan kamarintinan na Aan Rumpa yang main Jakarta mempatu lagos si Papa Una katongkonan kamarintinan na Mama Amma Rembon mempatu lagos si Papa Parti katongkonan kamarintinan na Dion Rumpa Makale mempatu lago Papa Una katongkonan kamarintinan na Mama Edi Rembon mempatu lago Papa Parti katongkonan kamarintinan na Papa Sandi Magale mempatu lago si Papa Una si taruna katongkonan kamarintinan na Puskesmas Kapala Pitu domai Kapala Pitu mempatu lago si Papa Una katongkonan kamarintinan na Ikatan Bidan Indonesia Cabang Toraja Utara mempatu lagos si Mama Nauna katongkonan kamarintinan na Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara domai Toraja Utara mempatu mali tutong kaboro lago si Papa Una katongkonan kamarintinan na Ibu Irawati Bidang Sekretaris Dinas Kesehatan Toraja Utara Bidang Sekretaris Dinas Kesehatan Toraja Utara mempatu mali tutun kaboro lago si Papa Una katongkonan kamarintinan na Kepala Puskesmas se Toraja Utara mempatu mali tutun kaboro lago si Papa Una katongkonan kamarintinan na Mama Kevin Lampio mempatu lagos si Papa Una katongkonan kamarintinan na Mama Suli Rambakulo mempatu lagos si Papa Una katongkonan kamarintinan na Mama Tasya Rambakulo mempatu lagos si Papa Una katongkonan kamarintinan na J
Jemaat Rantebao kelompok 7. Jemaat Rantebao kelompok 7. Nomor Rantebao Rampotongkon. Mempatu lagu siapa una marasan pataru katongkonan lang VIP. Katongkonan kamarintinana. Sia nenerian turunan. Mempatu lagu siapa una. Katongkonan kamarintinana Bapak Indri Balikpapan. Mempatu lagu siapa una. Katongkonan kamarintinana Bapak Yuris Balikpapan. Mempatu lagu siapa una. Katongkonan kamarintinana Bapak Eling Talung Lipo. Mempatu lagu siapa una. Katongkonan kamarintinana Mama Gilbert Rantebao. Mempatu lagu siapa una. Katongkonan kamarintinana Kepala Lembang Liatung Matallo Liatung Rampotongkon. Mempatu lagu siapa Bapak una. Mindu rombongan mempatu malik tutun kaborong lagu Bapak una la sitiru kami Bapak nauna dia paturan dihina latan pataru katangkonan sesinuna juga to mempatu lagu Bapak Parti la sitiru kami Bapak na Parti. Mempatu lagu tanggian suruh la sitiru kami Bapak Rapu daya paturan kami hina latan pataru temai katangkonan. Lagu kola sesimut sangarata bagantaran melawan tangalapiran dan dipudukun ada teu kaling pun alilang pun ada tongkonan kada ada panito na paudalian. Nah tong para pakabor orang kesuling karena tadi ori udah malabi tasulana sakumua tabe jadi manite misangarata bagantaran kulawanta temi tanda butun tabe patuang tarakakang maleso lidang tamatali ngaduang talagu kula tabe takaringan mau kaleta tarampung pakalolay de meja protokol minduna painal kaluata rampotong tutun sedikana labda saluna bating kalulahan na Mario naku kadan atau maraputal langsung kudu na agato makapunan nao mintu na to langan kiti mga makapulololo kilang de mga otang kilesuan kumaden na upa nyata may katongkonan talasung kulolo ka na naupo pendaungan na iyo tabi lako kita sa lorara sa lugo tumanda palang te karampuan boyo kay sungan tumataga kigua tabi tabo kay ulang masuling karana atata tilurupil ang lako inang tumang kadi papatuan ki iyo manako ataman yung pasung kulolo ka na paupo pendaunan na tudyo na katongkonan sa Una. Sesinadu katong lagu kita salurara salugo kurang potong pulang bari di tamira ramakang penungkorongan bukutang sibia di rantu utun matanggian suruh la sitiro kami Papa Una tutole tanggian suruh la sitiro kami Papa Una. Robertus Pasula mantap pompito. Oke Mike Robert Tandiopang. Oke salam terus TV Sangala. Oke terima kasih Om Robert dari Kalimantan Selatan. Oh, ini di Rambakulu ini Om Robert. Oke guys, ya luar biasa ini keluarga ini. Semangatnya dari Toraja datang di Rambakulu di tanah yang panas. Katongkonan kamarintinan na Papa Ika Buntao rampotongkon mempatu lako Mama Una lampataru kami katongkonan lain de komiinan nomor talo si taruna katongkonan kamarintinan na Papa Arian lampio sangala rambo tanda tasikira nama kampan utoding bulan ibu kutang si pederam tutun matanggian suruh. Ibang kita tadi ende lu kila. Si taruna katongkonan kamarintinan na keluarga Bati Isani Oswa. Katongkonan kamarintinan na keluarga Bati Isani Oswa sangala rambo untuk membantu malik tutun keborong lago mintu anak tomate. Boleh deh, taruh mas. Oke. Panas.
Jam makan mulai kayak teh. Jam makan mulai. Iya, anu di bisa apa kana? Sudah ada di Jawa Tengah. Udah jam makan ini. Di karulu makan. Bang cek tadi ada lupa mungkin lah. Pilih-pilih turun kilometer ya. Wah, rapo papiong wah. Mesti. Iya, ya tuh Papi rombongan orang kan, si Taruna lah bahasa Kakalena. Iya, untuk rombongan na sia Nenek Mariadi Kalolo Sangala, rombongan na Nenek Naldo Lempangan, rombongan na Papa Saluku Patongloan Toraja Utara, rombongan na Nenek Axel Rura Toraja Utara, rombongan na Papa Ailen Kendari, rombongan na Papa Pras Rantialo Sukamaju Selatan, rombongan na Mama Wawan Taparang Tanah Toraja, rombongan na Nenek Almit Tagari Toraja Utara, rombongan na Nenek Tuan Patongloang Toraja Utara, rombongan na Papa Dian Dolo Toraja Utara, rombongan na Papa Sul Pindrang, rombongan na Bapak Esom Pana Toraja Utara, rombongan na Bapak Angel Patongloang Toraja Utara, rombongan na Nenek Berto Patongloang Toraja Utara, rombongan na Sia Nenek Hri Patongloang Toraja Utara, rombongan na Nenek Hengki Rabakulu, na rombongan na Sia Bapak Marno Batu Kabupaten Panglapio Sangala Domai Sangala Lampio, rombongan apa Bapak Insen Lampio Sangala. Oh iya, nah sangat tuh rombongan mengkaji sabu nggak bosan kalian apa bela bangun TV sang gimana kalian tadi lo solanasa temannya mau rombongan aja beda kok dia udah di tapi tinggal tuh itu rombongan tuh mengkaji sabu mangga bagi pamunti kalian tata mana pertama aja main iya bayi setengah dua kok iya Lagi pamunti betul tu balang kali teh. Wah, lagi patibo betulun ta. Karena lu mau di patibo timbu tulun. iya udah dibentuk na rombongan tuh mangkaji sabu para sabar dolo lah pamunti kalian tadi lo solanasa iya mangko bidang kota mana pertama jam itu rombongan. Taliw ya. Weh, ada politika ya. Weh. Wah, ada keluarga boto. Keluarga boto. Ketawar keluarga boto melati. Mereka pada tuh Elis Nina, mereka pada Nina. Udah puncak. Udah puncak. Oh, makin lalu kumule. Nampak apa bikin ada Nina? Oke guys. Sekarang waktunya apa muntu. Waktunya apa muntu botang kale, apa lambun di Baroko. Ya, apa timbu di Hulu. Ya. Oke, ya. Oke. Bagaimana sampai? Ya, Oke, bagaimana? selamat siang. Ya, siang. Oke, bagaimana Paldo ini? Ya, ini namanya Makin Paldo. hari saya makin ganteng ini, Bos. Iya, Paldo ini ya. Oke, sini makan Robit. Oke, baik. Di mana kita makan? Oke, Paldo.
Oh, oke Kepala, bagaimana perjalanan dari kampung Kepala? Sangat berkesan. Sangat berkesan deh. Oke. Oh, sampai kata minuman sesuatu din na. Ya mana di mana kapala na urus permisi. Wah, ya rusun din na uli. Ya. Maka mo na cing-cing sama itu. Gimana pa? Marina. Marina. Suatu bangkuan ni ko minus tidak solo kan itu. Oke, bagaimana ibu-ibu? Capek nggak? Capek? Panas deh? Panas, lapar. Boleh betul. Oke, baik. Mantap. Boleh betul. Biar dia biasa saya janda mencari dia. Mana? Oh, bisa no. Oh iya. Tetapi status tuh. Pakai ke? Jangan nyerah. Oke, itu dulu. Baik, bantu dulu, ibu keluarkan dulu, baik. Oke, bagaimana kereba keluarga? Nah, iya. Lembar kami ni mana pi? Di Bolu. Bolu. Oke, mantap keluarga Bolu. Oke. Bagaimana kereba? Kari Pamelo Ompit. Oke, mantap. Selamat. Oke, luar biasa ini. Kata-kata ini hari. Lakukan dari mana deh? Bisa sama ini. Oh, bisa? Iya, sama Boni. Yo. Besok hari ini bisa. Nanti malam lagi kita minum, Kita begadang lagi nanti malam. Oh, lebih lari upi kakak udah. Ya. Kami lagi kalau menani doang. Kesangkan lah, kita udah kesangkan lah. Kalau menani di sana. Ada kan babi bule mulia. Ada babi bule. Bukan babi bule tadi, kerbau bule. Kerbau bule dia naliang koko. Iya, kalau menani. Hari ini Bang Rin. Saya ini coba ini badannya sudah melar-melar semua karena terlalu banyak pesta. Halo. Oke, ibu-ibu orang Bengkulu luar biasa ini. Mana? Di sana, Mince. Ini gua kita radio rusak. Radio rusak. Iya. Oke, lakukan deh beli kain Indo. Woi, libagi abiong. Mati nih, sang kami lakukan deh beli. Tonde dulu Aduh. Tonde dulu. Mana nih? Itu lihat tuh itu pondok-pondok yang kosong. Dulu teraja. Oke. Waktunya kita makan. Bagaimana kak bagian dapur ini? Bagian perpiongan. Oke. May piro jere kan tibulong tibaliang lubok oleh. 5 mo jere kan tibaliang. 5. Itu kon miskunasa pa. Miskunasa pa lo lancar ko mangyarap ko. Iya. Lolo syarap. Iya. Para ta. Do pero kimi. Malang umang tulo. Kaya tulo malang umang. Kumbagira to malang umang.
Dito mo din dake sama ya, Mas. Mas. Bayar na mas. Oke mas. Pira mo jere kasongka. Oh, talo mo. Halo. Oke, wah. Hai. Bosku ini. Iya. Pike na sa ibo dari kututin untuk mana lan lan. Wah, sangala boleh te Pangkat panggap. pa arte bosku ten na. Pike doki pike duka siapa kita bong ya? Ya, tayo mo daw. Tayo mulai. Wis 160 1 ito. Sabi ko may 3 meter to. Pagkanda mo patuwa na rin ke. Ito pa Benyamin. Oke. Siapa pa Benyamin na sa kamay. Oh, na ah, lungbong irapon ang tay. Adin talung. Siapa aja? Boyong ni, sa ibong ite. Network. Kawan din Swiss. Ang kumande. Talung begini to Patay pa. Mas. Ano Ito pa kita to kala, Bian? rampo na. Sa pa Benyamin to. Sang may ibong ita mo rampo sa pike. Talung begini to na ano. Ya. Oke, ya mantap. Ya, oh. Talung begini to. Berkuat iwi utari amar ka. Tadi ano kita? Ah iya, sak bara-bara kamu sih. Ini dapat tete. Ada tete pa. Oh. Ya ya, milo tete to rambakul sa mui tadi ciri wangi ya. Yan kami ti kormau lindoki. Oh. Hai. Taruh belas studio raka ya. Langsung le, tabi. Iya, Iya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Nah, oke. Apa semua bisa di sana? Saya Nama lipan na yo. Ako mo yo. Sibang mo. Para pwede pos misa. Pos mo kate. Iya, bisa pala ko. Kuan deh lagi. Sakit kepala aku. Sakit kepala? Iya, karena Aduh. panas. Iya, Opi juga sakit kepala ini. Coba ada kelapa muda ini, Wah. Iya. Luar biasa memang ini ibu-ibu rambut kuno. Biar lapar masih ceria. Apalagi aja Ami. Iya, apalagi kalau sudah kenyang. Nomor rekennya. Oke, mantap. Tayo na sa Kalawan ng tiro kung te. May kutub utara, kutub selatan. Oh, yang udah utang kiri. Biasa. Lap-lap cang kiri. Gimana? Cari jodoh guys. Oh, cari jodoh? Jodoh yang ini. Oke. Berapa nomor HP-nya? Nanti ku hubungi kalau iya, nomor WA. Oh, banyak stok. Banyak stok. Banyak stok duda di kampungku. Banyak duda di Jakarta. Mau duda yang satu anak. Nah, duda keren. Ada duda kaya juga banyak. Ya. Mantap. Nah, oke lah guys, kita mau sarapan dulu. Oh, sudah bikin sarapan, mau makan saja.
Oh, kemana Birkio? Kemana mo? Oke, makan. Mari kita makan. Oh, dari kemana tuh Om Kripto kila? Berketuan itu. Nah, ibang ipatulong kalau may kapula. Hindi lagi. Berapa lagi? Wow lang. Tapi ibang ipatulong kalau may kapula na event. Bisa di Sarawak lang to. Event. Siapa? Dia baru bukan dulu kasi. Pak, Apa? milik mana be? Ah, Kamu kumanda. ito yung masih karanor sa kami. Apa? Dua. Iya. Oh, pergi makan sate di Pip. Ayo makan sate. Cuci nenek. Pergi makan sate di Pip. Ingat Bang Pitu. Hindi ko madalua, may lokman niyo. Aja kan nanti jalan-jalan. Ebi mamanya Ijeng. Mau jalan-jalan berikut. Oke guys, sakit dulu lah. Karena cerita kita kayak ada kemarin Tompit. Ya, terima kasih banyak keluarga yang memantau dari jauh. Terima kasih dengan besar-besarnya.